Tamашaçılar, kadirli dostlar, mene Irak aralarını yakın itip dostların kelu, ol indi bek de şatlıklı, yubiley günlerinde bir gerekte, mene Rim Kalimbullin Tomuşu, bu inşallah Başkırstan'dan, ana bek yakşı biliriz, ben evet yigit, hürmel dostlar, mene isimlerinin, dimator isimler var, Rim ime, Rim, Atlas, İlnaz, ilning nazı, ilning nazı, ilnaz başından da ilning nazı bula aldı. Ol üzerine yolun taptı, tamaşaçısını taptı, jırların taptı, sahneni taptı, hem ilning nazı buldu. Hürmetli dostlar, sizin bilen barınızı da isimlerinizi sırap çıkar idi bindi. İsiminiz nişekti hürmetli dostlar. Siz şu hali köp gelgensiz bugün. Bu mümkün iş değil. Biz gadette kişilerden tanışkanda isimin nişekti sırıyız. Cevaplarda Kafeldi birisi. Allians di ikincisi. Anarikide Engelson, Broller, Nigat, Havil, Ural, Agdes, Irlat, Arlat, Rahil, Runar, Leonard, Amper, Farel, Regel, hem başkalar. Kız bala isimleri de bunlardan konuşmayı Hazyast, Ofi, Efiye, Nanite, Aftanya, Gilara, Ganyafer, Landrina, Brilliant apa, Sifilis apa. Hem başkalar. Elbette kişiye isim bir mertebe verilir. Olanın ömürlük yoldaşı bulup gide, yazmışın bilgili. Traktör, dizel, kombayn kuşkanlarının indi yazmış gideyken. İsim mağneli bulsun. Tatar isimleri yanında ala karga kebek şit yat takan bulup durmasın diyiz. Bizim bile mektepte okuyanlar arasında kimler gene yok idi. Nindi gene isimler yürütmeler idi. Albert, Wilson, Nixon, Rudolf desin mi? Hişşuğa Robert, Malbert desin mi? Hele hatta Şurik, Al-Şarik degenleri de bizden akılını sataştırıp üzerine sıklanu hissi uyatalar idi. Eti enileri zorrak jirde işlegenler balalarının isimlerine Lenin, Marx, Engels, Riva, Lucia degen izgi sözlerinde kuşup bizde yine büyük sıklanu büyüklüğüne mindireler idi. Biz Reşitler, Reisler, İlnazlar, Fazıllar üzebişe sileşe Tatar klasında okup geldik. Engeller, Revoistlar, Lucialar Tatarşa okumaylar idi. Revolüsiya isimlerin Tatarşaga yaraklaştığı bir yigitke Veli Kasim deyip isim kuştular. Ol Veli Kısım bulup çıktı. Şulay bir vakitte Tataristan Respublikasının Aktanış rayonuna varıp çıkarga doğru geldi. Ve isimlerinde içmesem Viller, Ziller, Lenarlar bir yakta durup dursun. Flun, Flus, Klun desin mi? Fikus, Lucas. Allah'ın Lucas Şigapov degen jırşıların bilesiniz de Aktanış yigiti. Adidas, Robson. Medeniyat yurtundaşlığı Aktanış'ta Robson Musin. Robson, Takson, Maxson. Hakimiyet başlığının ismi Engel. Mers, Felix, Mauser, Kiparis. Prokuror. Gacayip isim dizmeleri, kultivatör, inkubatör, şunun şekilli demir şatır. Şu tübekte yaşayışı bir tanışımın ismi Zavgar isimli. Kim kuşkandırından bu isimli? Garaj müdürü. Zaviduющий garajom degen söz bit bu. Ulu rafinat, yani çistartılgan şeker. Jir şarının inkette isimleri yılgan Aktanış'ta. Elin indiler gine. John, anda Amerika. Louis, Künyak Amerika ismi şulayıp Aktanış'ta. İndi Avrupa'ya köşemiz. Dalaris Ibaruri isminde alar kuşkan. Bizden Tataristan Devlet Jir Kampiyansambilinde bir Aktanış kızı işledi. Alıp da vardı, jırladı da Dalaris isimli şulayıp Aktanış kızı. Asya'nın indiraları da anda Hindistan'dan kübrek. Afrika'nın aşitte kalmasın deyip komünistler vakitinde kaybırevler balalarına Patris deyip isim kuştular. Çünkü Lumumba sözünü eytirge Aktanışlılarga uğaysızırak idi.
Австралиядан жүлле исем таба алмағаш, қайбір ақыллы башларының қызлары көңгірәге әуірілділер. 5 континент исемләре генә җитмәгәч, әдәми зат яшәми торган Арктика һәм Антарктидадан да кеше исемнәре эзли башладылар. Алень белән Тулинны татарчалаштырып, Алина һәм Тулина дигән исемнәр модага кереп китте. Җир шары бетте, киттеләр шуннан Марс белән Венерага. Кояш Тимбековның актаныштан булмавы күпләрнең эчен пошырды. Бөек торгынлык елларының олы гигантлары үсеп чыккан чорда безнең күрше малае КамАЗның атасы Белаз исемле иде. Ул машинага тапталы бүлде. Ярамады микән яңа Билал гына булып ирсә. Хәзер кабинеты ишегенә зур хәрефләр белән КамАЗ Белазович Уазов дип язып куйганнар. Актаныштан гайры таңы кемнең кайда һәм кайчан ишеткәне бар шундый исемнәрне: Нурбаян, Баян гармоннарны, Лимон, Әфлисуннарны, ашау-шу, күңел ачу әйберләрен, качытмаган ширне кашыта торган экземалар һәм диземалар. Безнең күршедә бер Диларис яшәде, без аны Беларус дип тракторга ошатып йөридек. Тагын берсе Дәварис абый килеп йөрде, без аны Дуварис абый дидек. Диларис Беларус дигәннән дуслар, әнигәсен әле безгә яңа туган сабый балаларга юл атамалары белән шәп исемнәр кушмаска, мәсәлән, асфальт, тротуар, бордюр, сквер. Марс Венера исеме кушканнар, а Сатурннар, Нептуннар, Плутоннар юк. Йорт җиһазларында онытмаска иде безгә кадерле тамашачылар, мәсәлән, унитаз. Азат азот исеме янына кислород, водород, денатуратларында истәсәң була. Күптән түгел Актанышта бер танышымның улы өйләнде, исеме Фердинанд. Килен дә тегенде мондый гына түгел, Аэлита. Уйлап карагыз әле дуслар, ничек инде шушы гаиләдә Илназ яки Хәсән, Мөхәммәд яки Миңлегөл туарга мөмкин? Юк, бу бер ничек тә була алмый. Безнеке шикелле гади татар исемнәре дә бу яшьләрне канәгатьләндермәячәк. Проблема: нинди исем кушарга? Ни өчен Габдулла Тукайлы, Салих Сәйдәшле, Муса Җәлилле бөек татар халкында яңак шире флюс бар, Атрахома Габдрахманова юк. Ангена Робертовна да шәп яңгырый. Әле күптән түгел генә мин Омскида гастрольдә булдым. Шунда концерттан соң минем янга бер татар журналисты хатын кыз керде. Улымның да, Илдарның да кызы туды ди. Мин әйтәм, бик әйбәт булган, бәхете белән, сәламәтлеге белән тусын ул кыз бала. Кем дип куштыгыз? Мин әйтәм, ул кыз балага Дана дип куштык ди. Хоппом әйтәм, Дана. Мин әйтәм, татар шарап кушарга яканым. Дана бит маймыл исем ул. Сез бит маймыл исем кушкансыз. Дана дип түгел, менә татар шарап кушсагыз була. Мәсәлән, Тана дип. Тана татар сүзе ул. Тана ул беренче мәртәбә үгез белән йөргән бузау була. Өй артында куаклыкка очып килде бер чыпчык. Элизалар, Ленизалар, тел сындыра чукынчык. Яшьләр кушты Лимуза дип, искитмичә әлләни. Шумиза дип бозып әйтеп азаплана дәвами. Күрше әте Казбек атлы балага да куштылар. Ике Казбек бер урамда бергә уйнап үстеләр. Соңгы елларда Россиядә яшәүче 7 миллионлы бөек татар халкының милли үз ага үсте. Татарлар инде үзләрен татар буларак хөрмәт итә башладылар. Шушы 2-3 елда гына әле. Хәтта балаларына да шын татарча милли исемнәр кушырга омтылалар. Татарлар инде кемгәдер яраклашып, кемгәдер ялагайланып, татарлар өчен хурлыклы, ямсыз исемнәрне инде балаларына да, оныкларына да кушмыйлар. Татарлар хәзер ислам дине кануннарында матур гүзәл исемнәр кушырга омтылалар. Мәсәлән, Сөмбел, Зөбәрҗәт, Айсылу, Алсу, Айнур,
Илназ, Рахима, Рахилә, Мәрьям, Кәримә, Солтан, Әминә, Мөхәммәд, Рәсүл, Салават, Сөләйман, Зәйнәп, Әминәләргә бәхет телим. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар, бик зур рәхмәт сезгә. Сез әле генә исемең ничек дигән юмористик әсәр тыңладыгыз, укыды. Рәшид Хафиз улы Сабиров.